Mbona umwana wa giye kuya telefone kwa tsutsu gumye honga hondaje. Sasa pana chazi rukawe. Okay. Mezarito se bro. Nese ko mama gagere byenze gute. Shana ngiye gutya kwa phone nyine nembonye akazi kandi gasaba telefone kandi abisinga simu card gusa niza nimara gukora akazi ndakuzana phone yawe. Masahabi. Gerago binde mama sabe unzaniye telefone yanjye uko mfite akazi kenshi ngiyemo. Ubizi sinisezerano. Nisezerano. Ngibyanjye ubizanye nta mucyongera kuri telefone yanjye. Tazagurira mu nzira ngahita ngumena umutwe bro. Kanize shange kwikiri. Mukanye n'umutanzaniye telefone ndatwara mwana w'wanjye. Ibona ndaguhijana. Umva rero mwana wanjye abantu tujye guteka kijye kubategera hangaho uguvuga ugatunda kuze muvuga umuntu ugiye utambuka hangaha rero tugiye kumukuramo amafaranga Tugeza twabajura. ariko wa mwana wagiye ukoresha ubwenge neza ko batabisora Nta kibazo papa. okay ahubwo dore ni wambara naje mwana wawe Dukora akazi. Wino. Kiza tutu cyambura imyenda. Ahubwo tujya no kufata video kuzana phone yawe. aujourd'hui God have telefone ni yandira ariko bro kuri kumbitu telefone zone yaso weso ni yaso Ntagari akasoma wewe ni yanyuko. zone telefone sha Bereke kwa. It is what it is. It is what it is. Muzabare mbaye telefone yanyu. Rero gutese amafaranga. hanze zone telefone Ijana mwana. Achoni nikatagura dodo tuzo kore gutese dodo Kasi kansukize. Ako. Mbaka telefone. bya force birandiye umenye ko dushaka ibintu byo kurisha turiya tudodo turisha Yanyuguti. Iresia, just they play. Here life for year you call they give me wetin be this wetin be this Jesus blood of Jesus see my head Akagabo ndeko.
abateka mitari kigali baranyoroshye